Hazır ilk kardeşim ben kaldım. Balları var hakemin, balları var. Üç oğlu var. 4 kızı var hakemin. Benden 4 kız, 3 oğlum var hava. Bolsun. Bala çakalı, üylep caylap püttüm. Olsun beken olsun. Üylep caylap püttüm. O şu atamın oturgan yerinde oturam hava. Şu atam şuruyda bolup, şuruyda çoğaytıp, biz dereceye cetkizdi, üylep cayladı. Şu Aydın Aksakalı oldu. Atam 85 yaşında öttü. Kaç yaşında? 85. Ha yakşı Yaxşı yaşa. yaşa. Tak men aytkan 1000 ayga yetip birdi. Apam, Sizele getirip bir de ya. apam 87'ge çıkıp öldü. Tartolat. Bu salatga tartып Yemin bardığın şu alыстағы, жақындағы туғандар бардыңар құш келіпсіңер. Мына şu at арытып, жол арытып дегенде мына туған тұрпақ алтын дейді авалар. Сен бар болғыла біздің пешенебізге. Rahmat. Екіншіде мына бізді санжыра басшы балдарыбыз Мирлан менен бапшылар біз разыбыз. Шулар болбосо, şu ақсақалдар болбосо, біз мына 3 yıl, 4 yıldan beri birige otağız. 3 yıldan beri ha? 5 yıl. 5 yıl oldu. 5 yıl 5 yıl oldu. Dur. 5 yıl. Oşalarga buna aksakallardan bunu barşı menen Mirlandın öte köp salımı var da. Bolbosa buna bizden başka uğurlaran var. Buna hazır toptan alıp jirişen. Buna kitabı da çıkardılar. Öte biz sıylıktan ağız. Buna şu aksakalları şimdi bar bolgula. Mama sağlı al özünü niyiz. Buna mama sağlı. Hani var da al içinde Vardı. Bravo cevap ver. Yani bizden uşaktağı, Vardı, Badırgan'dağı, Lokendeginin bardığın tarkın bergen bizden buna mama sağlı. Bu olmasa kim bilet bulardı? Tanıy bu, bravo. Mama sağlı kadar çoğun rahmat inim. Sen daha şu bar ol. Allah Teala işlerine iyilik versin. Maldarını uzatırmatın görgüle. Sizler daha aksakallar daima şu tınç bolup peşine özge şu tarıktımla haligi siz aytkanday bala şu demek kalat eken da, şu tarık kalat eken da. Bu da kitabımız kalıp otar. Sizler bolbosoňor, sizler emeňer bolup buna. Salımlar menen boldu düşünerse. Siz aytkanday 10 yıl murun bolganda aksakallar. Uyuşkanda bundan dağı bölekçe bolar ele deyim. Emidile jakşı rahmat. Bar bolgula Mirlan. Bardığar şu tınç bolup şu jakşılıkta şuntep ıntыбак bolup biribizin yüzge birimiz barıp çay içip şuntep ıntыбак bolup jüre ele. Rahmat. Ben şu toral ayıp verip koyayım. 5-6 gün burada şunday tuğanlar geletat, uşulday melek geletabız var. Dep buğa kavarlaşıp telefon bilen süleştik. Anam seninkine jatarga ona kadar gelet, bir seniki jat bolat, jentireti görüşün, ertesi erteminen şunday tuğanlarыбыз var dep buğa ayttım. Anam kavurga menen süleşip gele, içinde tırmanıp kaldı. Tırmanıp jengeme rahmat aytkım gelet da. Jengem özü çıktı jengem. Maga telefonda bala. Eşteken gerek oldu jengem jayırı salıp jok kantet bolboyt tanday dep. Biz Kırgız bolgoýbuz, Kırgızstar uyat da anda getirilmeyiz. Bir elde geliriz dep. Men jengeme razıçylığımı aytkım gelet da. Kaymakın geline de kaymakın geline. Men oşo jengemin bara gelsin Mustafa'ga mına oşunday nemege jettin abirge atanyň tarbiýasyn görgän jigitsin. Sağa da rahmat, bunu tozup sen biz millet tuğulgan jokbuz, bergen tamamına şularga Rahmat şu razı batası olsun. sağa tiysin. Bul yerde bizden kaydılatlardın mazarın arbaktарды sen korop oturasın dep koyarelçi. Bata okup, Kur'an okup, bargan sayın. Şu senin bizden kaydılatlardın uşul yerde mazarın Şayırda da koysun. Demesi olup, daim gelip etkende eldi güzeti uzat durarına sağa çoğun rahmat. Bar bolgula jengemine balık çıkan önüne seversin Temir Bekke, uğluna Aybeke degendey. Büt bardığına. Jakşı jigitler, jakşı balдар terbiyelagan. O atalı Oy. men Jaytarek'e gelip neni sestim. Bir dedi atalığımızda aytılıp kalat. Jaytarek'e gelip men seskenim.
Туғаным экөөбүздү мындай карап турсаңыздар. Окшоштук. Ой окшоштук. Амандыктан окшоштугубуздайт. Көзгө сайганда көр. Чоң атанын сүрөтүн көрүп, мен Мамбет атам окшоштурдум. Портрет ушундай экен да. Ушундай шадылуу, бойлуу, ушундай киши экен деп сүрөтүн көрдүм болуп. Бийикке келгенде менде ушул эме калды. Мындай ички дүйнөмдөгү жай теректе Жылуу сезим калганы биз жана аталыктарыбызды сүргөндө атабыздын мүрдөдү ушул жерде экен. Ишендиңер да? Чувствовал. Бир гана Токтонагар атабыздан башкады. Анткени Токтонагар атабыздыкы жанагы Кызыл Уранга баратканда барчылар. Осман ата. Сага бир суроо ошондо кайра сөзүңө жазылып калсын утпайм ба? Мына ушул жерде Барсынбектин Кадылаптын ата мекени Жайтерек деген сөзүнө өз көзүм менен көрүп аксакалдар ынандыңарбы? Мен көзүм менен көрдүм. Ырандык. Мына мазарды көрүп, элдин айтканын көрүп ынандыңарбы? Ушул эле керек. Кем калганын эртең айтабыз. Барсынбектин жазганына Жанагы күмөн сурайт да көбү. жанагы Арча менен эме өз айтат атпайбы? Мына бул жерде биз чыкканбыз, ушу силердин ата жерлердин мазары деп көрсөттүк. Мына Куда сөйөктөр айтат, башка эле айтып атат. Неден улам менде жанагындай жылуу сезим калды атпайбы? Ооба. Бул жана аталарыбыздын шөлкен деп Mo жеген бир тартып кой. Куран окуп, ауылып келгенден кийин тууганымкына келгенде Ооба. бул нерсе менин жүрөгүмдө калып, анан бул кишинин айтканы боюнча жума чоң ата бияка келип атат да. Ооба, жума. А киши аталыктын урурудун сурабай кайдылапты сурап келип атат да. Ооба. Мына бул киши ошо кишини көрүп калды. А киши менин тамман бир эле кадам ылдыйта турат. Мен а кишинин колуна суу куюп, Батасын алгансың. батадын алып, а кишинин көзү өтүп кеткенде бизде кыл тамырчы табып киши болгон. Ал убакта мындай болчу. Бизде Кыргызда салтпы, каададыбы ошол убакта адыркыдай тыйган эмес. Киши келгенде эле, өкүрүп келгенде эле тамактарчы биз таң калганбыз. Ошол кишинин кадыр баркы ушундай экен. Ошол убакта балдары айылдын эли 5 бие союп, дөөгө үй тигип, миң дөөгө деп кайрылаттың эди. Мен жаңылбадам 9-чы класста окуп аткан болушум керек эле. Белиме атлас жолукту байлап туруп сен колго суу куясың дечи. Ал убакта машина жок. Аксакалдар, көчөдөгүлөр атчан өкүрүп келип, менден чоңураак балдар аталганга турчу. Ооба, ошондой. Ошол киши ушул жерге келип кетиптир. Мына тууганым адыр айтып отурат. Өзüm görmeyin de. Сенин тууганыңа калпакталды жагына тургун. Окшоштугун бир тартып көрсөтүп койлу. Калпактал. Mına. Мынау сапкеңди ал. Мунун карагыла окшоштугун, Мына кулактарды окшоштугун карагыла да. Мына башкабыздын кулагы башка, мына эки амандыктын кулагын карагыла. Окшош да. Көздөрү, каштары. Сартөбөттө турганда эң астүтүн амандык болчу. Адыр бейке келгенде Барчынбек болуп отуруп алып кошток 90 түтүн болбодук бул. Эрдегини кошкондо, Сартөбөттү кошкондо, Терек судагыны кошкондо, көтөрмөнү кошкондо Чоң ата болду. Где-то 100га жакында болгон. 90 болду. 90 канча болду. Эми мынау Жайтеректегин 30 түтүн деп айтып атат бул. Биздин Каройдо, мынау Каройдогу. Мына бул неме Арсаматтагы менен Каройдо төлөктөн биреш мындай бир кичине түтүн бар да төлөктөр. Калганы база көргөндө жалаң сенин амандыктарың. Берде силерден деле кем калышпайт окшойт. Туурабы? Урмат, кеңештер. Урмат, кеңеш, берки, мына бул Yaşmalar köp. Жапаш. Айтпаевтар бар. Онан Айтпаевтар бар. Onu ылдыйгы жана лауктан бар. А кишилер ушул эмеден ады Мирлан кой бергенде көрүп калса айтат да. Тоголдан амандык тууганыбыз издеп келиптир деп айтат да. Амандык туугандар келди. Атайын келдиң да ошол жерге. Экспедиция уланып атат, экспедиция. Жок, эмечи журт кыдырыш болуп калды эми. Мен мурун Мунун жазганы туурабы жокпу деп. Ата журт деп. Ооба. Мен анткени Барчынбек менен түндүк тарапка кетип Biz 13 gün жүрүп келгем даякта. Китеп чыгарган даяркерчиликте деп болду. Барчынбектин жанында кетип, андан кийин деле тиргилик өтүп атат. Жаш отоктон калган жок. Ошо жүрүп Мындай даркын. Бутулган мал кочпага. Мики мен силе койчу. Антоле. Курматтуу видео көрүүчүлөр, ушул отурушубузду жыйынтыктап
айтқанда бұл жерде мындай мәселе болуп атат. Хайырлаттар билет. Мирлан энебиз жылыга аксакалдардан Рахмат. Хайырлат аксакалдарынан баталуу иш-чарасын жүргүзүп келатат да. Буга 3 жыл болду. Үштеректе Сарсөгөттө өттү. Быйыл ошо базар коргондук хайырлаттарга келип атат да. Анан биз ошону коштоп келип атабыз. Токтогулдон кошулуп. Иш-чара эртең өтөт. Бүгүнкү планыбыз Хайырлаттардын ата журту болгон. Хайырлаттын өзүнүн ата журту болгон. Биздин баштапкы ата журтубуз ушу Жайтерекке келип атабыз да. Атайын ушу Жайтеректи көрүп, катарбакка Куран окуп, анан эртең иш-чарага түшөлү. Иш-чарабыз камойдо өтөт. Анан эмнени айтмакпыз? Бул жерде ошо сүйүнүп, мынагы аксакалдар, жерден Жаанбек кийинки сүйүнүп атышкандары булардын өзүнүн ата конушун, Хайырлаттын ата конушун көргөнүнө кубанып атышат. Мирлан экөөбүз экинчи жолу келдик бул жерге. Убагында келип, баягы Санжыра иликтөөнүн чегинде келип кеткенбиз. Анан ушул жерге келип бүгүн ата журтубузду көрүп, катарбакка Куран окутуп каткан элек. Бул Жайтеректе ата конушту кармап калган 30-35 түтүн Хайырлат бар. Бүгүн ошол 30-35 түтүн Хайырлаттын ичинен Аксакалы. эң аксакалы азыркы күндө. Мустаң акенин үйүндө турабыз. Мустаң аке жегем экөө Хайырлаттарыбыз келатыптыр деп сүйүнүп сүрдүгүп бала чакасы менен тозуп отурат. Сиздерге чоң рахмат. Жеңе аке, бул өзү туугандын мамилеси, тууган менен туугандын табышуусу Мирлан экөөбүздүн башыбыздан өттү бул. Өтө бир жылуу сезим. Сиздерди дагы ошол сезим каптап турат, көрүп атабыз. Сиздерге чоң рахмат. Ошо ата журтту карманып, ушул жерде жашап атыптыр. Үй-бүлөңүздөр менен тааныштык, көрдүк. Анан үйүңүздөрдө дайым жакшылык болсун. Жакшылык болуп, сыйгондор ушу жакшылыктарда бири-бирибизди көрүшкөндөй бололу. Кудай таала ушуну насип кылсын. Анан жалпы Хайырлат урпактарында жакшылыктар көп болсун, аксакалдар. Аксакалдар ушу сиздер аман болуңуздар. Жалпы ушу кыргыз элинин ичинде, саяк элинин ичинде Рахмат. Хайырлат урпактары мындан ары да ошо жылуу мамиледе болуп, тууганчыл мамиледе болуп өсүп өнүгөлү эле. Рахмат. Рахмат. Хуш келипсиңер. Ошо колуңуздарга. Кайнатам аксакал, ошо баарыңар аксакал таанып атасыңар, угуп атасыңар. Ошо атам колунда көп жашыман келдим. Колунда жүрдүм. Көп нерсесин баласынан мурда мага да көп нерселерди айтат эле. Бу айтпайт эле. Ооба. Жеңем келди. Мага көп айтат эле. Анан үйгө канча пут келсе ошончо кут келет балам. Мына көрпө төшөктөрүң бирөө келгенде салыш керек. Такыр эч ким келбей койсо кулатып таштап, унап жатып, анан кайра жийиш керек. Булардын баарына жооп берет. Жеген адам караса сүйүнүп тапканыңы кой дейт эле. Эми алыбыздын жетишинче тапканыбызды сүйүнүп койдук. Ооба. Азыр көбүнө ыраазы болосуңар. Мына туугандар бирибиз таанып, монтип келген. Bir piyala çayыңды болса дагы күлүп жайнап бер дейт эле кайнатам. Айтат эле ошол атам көп немелерин угуп калган мен. Ошо bir piyala ысык чайыңды берсең дагы балам күлүп жайнап бергин. Баары жокту жайнатып коюп, анан индебей чайды коюп чыгып кетсең ал эч кимге татыбайт дейт эле. Анан эми мына атамдын ошо сөздөрүн угуп, баягы туугандарын балдарды келгенде, көрткөндө тааныштырып, аталарын ырас айтып берчи болчу. Инем да айтып берчи эле. Ошо карларды бактык. Жакшы эле. Алым жетишинче кайненеме аркама көтөрүп жүрүп бактым мен. Акыркы күндөр эми кичине ооруп карыганда. Жеңем аябай жакшы. Ооба, анан эми ошо ата-энебиздин батасы, ошо баары эле билишип, Кудайым балдардан жакшы эле, алыбыз жетишинче балдардын сый урматын көрүп атабыз. Быйыл ошентип ойнакка жиберсе,
Men balam pul taap jönöttü demedim. Allah var eken dedim. Allah var eken. Allah bildi. Ata enebizdi şunçalık sыйлап bakты. Ağacıga bargan ayda. Allah berilip, Allah jol berdi bizge. O men balam ele pul taap ele jönötüp berdi. Al bal ne puldu bar ele tabat da. Kudayım oşaktan jol bergen eken bardık dep sүйünü oşakta ыйлап жүрдük. Ata enelerimiz oşakta Kur'an okudu. Rahmat. Jenge. Onun jürgeni jakşına bolup, jaş balada bolup jürgeni için bu sizin menetiniz. Oşada bilse gerek ha. Ha, Elden bunu gerek. kulma toğu menen enemin Ova. sizge görsetken sый urmatı uşu. Oşu da. Oşo üçün jüresiz. Buna üye ola katarında ele üyünde barı joğu bilin bel getip batile bilesiz ko. Bizde jüre telefon dayımını. Sizge rahmat. Şunu adam Aytıp o geçti. Bu Oo. şey tangana. O memen gerek de öyle aytıp koydu. Çım Oo. geliyor. Yalan geliyor bana. Oo. Siz bana aytыңыз. doy. Rahmat sizlerge. Gelin üstü aytıp otat. Çok rahmat. Emendeki şeyine Aytıp koy. Kirkeme kılıp koyayın ha. Hoş bulduk. Yemin buna ki bardığınlarga çok rahmat. Allah razı olsun. Buna ki baldar var eken bizde şu aksakalsınlar dep şu eke ap gelgen şu baldar. Anan Allah yol verdi. Allah bulanın gönlüne tura geldik. Bu ayta rek aksakallara geleydi. Ap gelgen. Buna o Cihanbek'e, Barçın'a, Tiyeme, Mamasalı'ga, Tiyemelerin bağırdığına çok rahmet. Mirlan'da. Biz geçin ele can aytılı otkanday, bu barışında aytı öttü. 3 yıldan beri men aksakallardan batalamın dep bu kolundan gelgen börün ceza atat. Hemen Mirlan. Tay soyu atat, koy soyu atat degene bağırın gelip oşuna bir de aksakallar çağırganına. Biz Allah'a razı olsun. Uşula bizdin oyda dele yok. Eşteke de yok. Uşu jetti doğandağı kaylatlar çoğulat degene oyda yok. Var üzeri eştekemin işimiz yok olsun. Buna uşunu var üstü biriktirip alıp gelip buna ki bu kayakta tuğan ele biz kayakta tuğan ele yürü oturup buna ki uşu baldardın varınan şu Allah Teala'nın bergeninden gelip biz sizler dünyada nazot o suyu oturağız. Şunda Allah ver odan. Bardığız aman bolalım. Ananın baldar silerge çok rahmat. Buna siler gelip alıp o yemeti oturup alıp bar tamağın artıcar kuratıp koyu oturasınlar. Silerge de Allah razı olsun. Bala şakanlar menen aman bolgula. El jurtunlar menen aman bolgula. Biz tiyak taman bolalı siler tiyak taman bolgula. Buna ki kaylatlar tavıştık da ben bir gün öyle diye Cumgalga varganda suyunup gelgen ben aman yollar var cana kaymanlar. Geçti. O şehirden tanışıp atalamalar gelgen. Yemi biz rahmat. Buna ol Baygambar var nasır deydi. Anan keyin bunday olup kaldı, tiginday olup kaldı dep oylanma olasılar. Tasmalga jarkırap bir pila çay koyup bersen oşal Allah karap turat. Bari üstü. Çin söylüyor atağı, ya başka söylüyor atağı da bizden söylüyor atkan sözümüzü de Allah yazıp koyup bilen. Yemi bağdığız geleldağı aman bolgula. Buna ki kuda kalasap, şöyle bir bol oturağız, tamamlar bir şey oturağız. Tasmalılar daima jakşılığa jayılsın, toyga jayılsın, rızkı şiңер gelen bolsun, gelgen tuğundargar aman bolsun, siler biyakta biz biyakta aman bolalı, tasmalılarga Kuday bereke versin. Aytkanız dersin.